Magutot to. Ok bihek hak. Kada way dum ta mesan san lang bo. Lapen nilita mesan lang nang litum hirjume pe nan ko ke mixen lang. Pinabak nang ban pitho balam ban ban pi bangke. Pinisi first time lang hema pukhuri okiri ji. Lasi non okiri long kidun po kelang dun po lasi. Ok an tong ke the ki bilone. Lasi non bangke. Okiri apa senang paklang pon po tatang tin non bangke avijole starting pon nang lang dun po made ho. Ok long lo. Kulo. Ba. Kulo lunthi ka fish ke. Lake tudang fish ke kulo. Kulo ulai tha. Kali ni fish long lilang. Nang fish long lilang tha lake. Oh lang fish ke. Kita fish ke lah fish tudang. Long elo na. Long elo di. Adung an peri adung. Thele di. Last kita bang lo bola. Lake je arnam lake. Pig yo. Oh, so John ke yo chuta chikilong ne pini. Oke kolonta, oke bidat boyo. Riba wali ripa meka. Ake the snap nahi. Thele di. Last kita bang lo bola. Lake je arnam lake. Lake silver bolo. Magur kolong ke? Yo, laki magur. Ding piglo ke arta dulu. Kan follow le ko. Dah ka. Long sudah bom lah. Untung ke? Kini dun po lo. Kiri long penan ke hembang jula ni sopikan. Onke lang cilu ni lang polo ni songko lang cilu po. Long penan lo menjadi pangkleng tip lo demi ake wai ke cetha ok lo rongker ok. Pila ceranci. Fun dah jauh out cry jalan tu. Lagi fun out cry jalan. Kelang kita. Fun do cry lo. Anu tinda fun do lo. Nanti ke nang fun do ma benang ke. Kalau nang fun ke. Nanti paklang. Fun do cry. Tinggi fun out cry ya. If you were to bend the barrel of a gun 180 degrees, could you shoot yourself? To test this, a guy named Demolition Ranch purchased an AR-15 rifle and then Fun ke out cry nang lo di kukil. degrees. He aimed the barrel towards the scope and secured it to a wooden post. It was astonishing. The bullet immediately pierced the Tahu barrel of the gun without any explosion occurring. In reality, when a bullet inside Ipa chong deng lo jo. Okil tum tang tu lang. Untuk ceng hang.